talofa o talafo ala Radio Samoa mole nei tae au. I tala tamua, ua whaale au ngā ina tu ua inga o le polo kalame whaakome piuta na whaitauina le whainga palota le malo o Amerika. O lea fo ina whao ngai ni usila i lana whainga palota o le tausanga tāluai. O le kamupani o lo whaamautu i Amerika, Dominion Voting Systems, ua tu o ia nei ini whainga whaala tua na whaitauina i le unga le whainga palota Amerika. Ua salala wai whaamtalanga i lunga le Facebook, o polo kalame whaakome piuta po software mai le kamupani lava lea itasi. Le ana whaitauina palota ua malo ai le tamaitai pāle mio ni usila, Jacinda Ardern. I sa emaili na tu inatu le komisi o whainga palota ni usila i le Agence France Press, po le whaalapot potonga o lo whaamaunia reporti o meo lo tutupu whaavao malo i wharani i le asonga fua le vai aso nei. O lo whaamauni ai, o le iunga o le whainga palota ni usila, e le whaitauina ini masini po o nisi lava polo kalame whaakome piuta, e whaitau lima, ma o le whaitaunga fo i lea, na whai ai le palota o le lua afe lua sifulu, o le iunga fo i o le whaitaunga o palota, e tusi lima uma whaato atu ua i le system, na whai lava i totonu ni usila wa tā ua, o le election management system, i lea whaamalam lamanga wa tali mai ai le Agents France Press, ma whaalea o ngā ina whaamtalanga o lo fesilingi ai, le filfili o le taitai o le malo, atua ma le whao ngā ina i ni usila o le system o lo vevesi ai nei Donald Trump malona malo. E le Italia e le whaamasinonga le talo sanga leo leo e te e nai le tatala i tua o le ua molia i le whaaleangaina o le mauta o le palemene whaapea nisi molianga whaasolitu la fono. O le ua molia tolus fumaltasi tausanga o se tasi o tamae te le ina nofo i au kilani, ma i le tūlai e ana nafil whaamsinonga whaitu malo i Wellingtone o lo tapul whaalawi loa lo na suafa. Tala le tio ni usila, o le whaamasinoina o le ua molia na whaia mai tutono o le sela o lo o matua i malu pui puia ona o aafianga o lona mafau-fau. E whaamolianga o lo o moli ai, mua, whaaleangaina o le mauta o le palemene ana nafi male mautinoa, whaaleangaina o nisi o mea tō tino roto rua le amtanga o le masi na taluai, te ena leo, a toa male o mi o se aupenga. O le talasanga leo ana nafi na whaavae lea i le lamati o le soifua o tangata lautele pe atatala i tua le o lo o molia, peitai, whai unga al whaamsinonga o tatala i tua i se tasi o nofuanga, o lo iai i lātou e iaia a fianga o le mafau-fau. Tali tonu le whaamasino ia Hastings, e iai lona popole ngai saunoanga a le ua molia, peitai, oni la fonga, e le whailonga lanu be mafua i ni whainga whaapolokiki. O le asa luas fulvalo le masina nei e toi tula i eile ua molia i lumo le whaamsinonga, ma ua whaatonuina le whaamsinonga ta taona wa aia e le ua molia se fo mai so e atoa, ma le whai o siaki o lona mafau-fau, ai le tula i etali i molianga whaasanga i te ia. O le ua molia, na ia whaaleanga i nai whaamalamati o ato le whaituto au lufale o le mauta o le palemene ana nafi le waweao, whaonga i nai se toi se itulou. E fitu isi cases whaopopo le COVID i tutono ni usila na whailoa mai ana nafi. O le to'atolo i lātou nei o nisi o le aumalanga mai Lucia, to'atasi mai initia, ma le to'atolo mai Amerika. O nofuanga lo whaanofo e se i lātou mai whafo o lea ua no nofo ai e ua mautinoa. O lo au mai ale virusi fau al COVID mai le United Kingdom, whaapele case to'atasi e feso ta ai le isi virusi mai Afrika i saute. Whaamawina i lawa ule nafi au whaingo active cases i tutono ni usila o e ono sifulu male lua. Ai i se talalata mai e la tolo ngā lulu e tutono no whanga o whaanofo e se i tangata mai whafo. Ua whailoi reporti a leiti o ni usila o nisi la au whai ngā luenga wa tusi lima i aile community e pei ona whaasasa ai ona whaatasi atu whaatasinga pe whailoa i mawo ma ainga ona o ngā luenga o lo o lātou whaia. O ni winga wa le mawhaia i nisel au whai ngā luenga o na tatali, ma ua wha ma vai ai mai ngā luenga. Ua toi talasanga mai le soifua maloloina i le atu nuu e wha o ngā le COVID Tracer app. Ua wha mawina e na o le afo le whai numero i lātou na wha o ngā pe scan le app i le lua masi na taluai, lea olo iai i le taimi nei. Masino November o atu le valu se lau ono sfuluono afe, scans i le aso e tasi. Peitai, masina le nei, wha amawina le pau i le wha se lau ono sfulima afe i le aso e tasi. Sau no ai le wha atono o le soifua malo loina, Dr. Ashley Bloomfield i tangata ni usila, e awa le wha atala le, ma manatu ma mai le vave o le pepesi o le COVID, ai maise, o lo o alualu i lunga cases i le lalolangi.
Whaatalsanga mai e le whaatonu e whaava noa le taimi e scan ai le app. Po le whaamau fo'i I lau oe lava dari o no fuanga e Asia, a wale whaafai ngō fie o na su e muli muli pe a alu ai toi a fia le community. O le au whaingo I lātua wa le sitala I le COVID Tracer app a New Zealand, 2 miliona wha se lau tolu sumale I wafe, ma le tasi se lau tangata. Tala whaai o le tae ao, ua whaafetaia e leo ali e to o lua na fesoasoani le poeina o le ngaoi na oso whaia se tasi o Jerry I au kilani. O le amtanga o le masina nei na oso whaia I le whale o Loi Henderson, ma ngao I ai tupe mai le masini til. Na vave ona sola ese le tama whaasfulu tausanga lea ua mōlia nei mo liang o le ngaoi, ma ina ua waaia I la ua whaafetaia e leo na tuli loa I loa le ua mōlia matao fia ta li aile o atu o leo. Ua toe whaafo I atu le tupe na ngao ia ele ua mōlia, ma ua whaafetai nei sui al community I le loto fesoasoani ma ngā lulue whaatasi mō le lei o tangata lautele. Tala nao le nei tai au, manuia le nei asa tofi.